Uvaženi gledalci, nastavljamo. Imamo drugo uključenje za ovo jutro. Opet je koleginica Ana Radlović na terenu, pa ćemo u nastavku saznati gdje se tačno nalazi i o čemu će govoriti ona i njena sagovornica. Ana, dobro jutro još jednom. Da li se čujemo? Dobro jutro još jednom i od mene. Kao što sam prije rekla, nalazimo se uskoro i na drugoj lokaciji. Trenutno se nalazimo u prostorijama Nikšićkog pozorišta i razlog našeg dolaska ovdje jeste da najavimo jedan lijep događaj koji je najavljen za 17 časova danas. O čemu se zapravo radi i nešto više o samom događaju reći će nam naša sagovornica Marina Korać, inače kustos istoričar javne ustanove Muzeji i galerije. Dobro jutro, Marina. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledaocima jutarnjeg programa televizije Nikšić. Da, upravo tako kao što ste rekli, javna ustanova Muzeji i galerije večera se organizuje jednu izložbu sa početkom u 17 časova ovdje u fojeu Nikšićkog pozorišta. Radi se o tome da je ovo ikonopisac, teološkinja, likovna umjetnica Petra Kosnić iz Beograda. Po prvi put, naravno, izlaže u našem gradu, tako da će naša publika i naši sugrađani imati priliku da vide nešto nesvakidašnje u našem gradu. Izložba se otvara u 17 časova i izložba će biti otvorena do Velikog četvrtka, odnosno 7 dana. A izložbu će večeras otvoriti arhijerejski namjesnik, protojerej magistar Slobodan Jokić. I ja ovim putem pozivam naše sugrađane da nam večeras se pridruže i naravno narednih 7 dana da posjete ovu izložbu u fojeu Nikšićkog pozorišta. Ja se sigurna da hoće, a recite nam koji su planovi za budućnost, odnosno šta nas još to očekuje u aprilskom programu Nikšićne kulturne scene? Pa s obzirom da su naši naravno posjetioci muzeja upoznati da je dvorac kralja Nikole u fazi adaptacije, u fazi rekonstrukcije, naše djelovanje je zaista van zgrade muzeja. Međutim, s obzirom da ovo se približavamo jednom velikom prazniku, našem Vaskrsu, mi smo, evo i ova izložba večeras je u susret Vaskrsu, tako da smo pripremili 28. aprila predavanje magistra Mirka Toljića koje će se održati u Gradskoj kući sa početkom u 19 časova. Mirko Toljić je magistar koji je rođen u našem gradu gdje je završio osnovnu i srednju školu, također višu pedagošku likovni smjer, Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu na grafičkom odsjeku, čiji radovi se zaista nalaze i u grafičkoj zbirci Narodnog muzeja u Beogradu. Mirko Toljić je redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, čiji se radovi nalaze i izlagani su i u Kragujevcu, Beogradu, Prijedoru, Trebinju, kako kod nas, tako naravno i u inostranstvu. Tako da 28. aprila u Gradskoj kući očekujemo naravno sve naše sugrađane da nam se pridruže i da posjete ovo predavanje i da čuju magistra Mirka Toljića. A da li ste zadovoljni sa posjećenosti svih kulturnih manifestacija, pošto moramo priznati da se repertoari iz mjeseca u mjesec sve puniji i bogatiji? Naravno, zadovoljni smo sa posjetom, pa s obzirom da mi nemamo sada adekvatan svoj prostor, tako da uglavnom smo fokusirani na ostale javne ustanove gdje organizujemo naše ili večeri ili tribine ili predavanja, tako da je zaista i prethodni mjeseci su bili izuzetno bogati. Evo samo u martu mjesecu smo imali dane posvećene Petru Lubardi, koji su zaista bili više nego posjećeni, gdje smo zaista nosimo impresivne utiske i zaista smo oduševljeni. Hvala vam puno i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama. Dragi gledalci, čuli ste, ostaje nam samo da vas pozovemo još jednom da u 17 časova u foajeu Nikšićkog pozorišta pogledate izložbu pod nazivom U susret Vaskrsu. Toliko od ekipe sa terena za danas, a mi se družimo neki drugi put, a do tada ostanite uz naš program i uživajte.